kanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana akomeza bane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Tubifurize icyumweru cyiza. Turi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 25 Gashyantare 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye ari kuvugwa muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Aya ni amakuru agiye kwibanda cyane kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turagaruka ku mirwano iri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru agezweho muri iki gitondo ari yuko abasirikare ba FARDC ku munsi w'ejo bananiwe guhangana n'umuventura muri Sake, biza kurangira basubiranyemo barasana. Abasirikare bagera kuri 7 bo ku ruhande rwa FARDC bakaba basize ubuzima, mu gihe bitangazwa ko abaturage barenga 2 bakomeretse mu buryo bukomeye cyane ndetse kuri ngubu bari mu bitaro. Muri amakuru kandi turaza kugaruka ku biri kuvugwa muri politike ya Uganda, aho ishyaka NRM ryananiwe gukemura ikibazo cy'ihuriro ryashinzwe na General Ken Rugaba Muhoozi. Uyu akaba ari umuhungu wa perezida w'igihugu cya Uganda. Ni mu gihe kandi kuri ngubu turi buze kugaruka ku byagaragajwe na M23 byagaragajwe nk'amakosa akomeye ari gukorwa n'uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku makuru akomeye ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare barenga 200 bafunzwe nyuma yo kwanga kujya guhangana na M23. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda bitangazwa mu yandi makuru agizwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngo ikaze ngusabe ubane natwe ukomeze ugende ukurikirana amakuru, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye ukore subscribe kugira ngo wiyongere umuryango mugari wajyemo kubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Reka duhere ku mirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo, akaba ari imirwano kandi bitangazwa ko yateye ikibazo gikomeye abaturage, kuko Isake nk'uko bizagaragajwe n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagaragaje ko rwagerageje kumanura ibitwaro biremereye ndetse n'ibisasu byinshi byateje ibyago bikomeye abaturage. Ingabo za FARDC abacanshuro b'abazungu abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'ingabo za SADC bongeye kurasa ibisasu biremereye mu gace gatuwemo n'abasivili mu mirwano bahanganye mu mitwe wa M23. Ni igitero ihuriro ryagabye ku wa gatandatu mu gitondo ku itariki ya 24 Gashyantare 2024 mu masaha y'igitondo mu bice bitandukanye byegereye umujyi wa Sake no mu nkengero zaho. Imirwano hanganishije impande zombi ibizatumye ibintu birushaho kuba bibi cyane. Biratangazwa kandi ko iyi mirwano iri kuba abaturage batuye muri aka gace ka Sake bakuwe umutima n'ibisasu FARDC yarasaga. Nyuma y'imirwano biratangazwa ko hari abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bagaragaza imyitwarire itari myiza. Biratangazwa ko kuri opposition ya FARDC yerereye mu Ibambiro, akaba ari mu ntera nto ugana Goma ndetse no mu ntera nto uvuye Sake, hari abasirikare ba FARDC by'umwihariko ababarizwa muri Special Force barasanye, maze biza kurangira 2 bakomeretse cyane, mu gihe bitangazwa abandi 7 basize ubuzima, aho abaturage bagera kuri 3 ndetse umwe akaba yarakomeretse cyane. Kuri ngubu bari kwitabwaho nyuma y'aya masasu yarashwe n'umwe mu basirikare ba Special Force ba FARDC muri kariya gace ka Bambiro. Biratangazwa ko ubwumvikane buke mu gisirikare cya FARDC bukomeje kugenda bufata indi ntera bitewe n'uko kenshi bananirwa kumvikana ku kuba bahagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'uko bagomba gupanga ibitero, aho kenshi usanga buri umwe ashaka kwigira umuyobozi bikaza kurangira habonetsemo ubwumvikane buke, ibiri guteza ibyago bikomeye abaturage, nk'uko rero bizagarutsweho n'abatari bake mu bakurikiranye ibizaberaga muri iki gihugu. Nyuma y'iyi mirwano umutwe witwaje intwaro M23 washinje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibyatumye umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka nyuma y'iminsi yari amaze ari gutembereza umunyamakuru w'ikinyamakuru Atre icyo mu Bubiligi mu bice bitandukanye umutwe ugenzura, guhera muri grupoma ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo kugera Bunagana muri teritwari ya Rucuru, aho M23 yafashe mu kwezi kwa gatandatu 2022. Uyu munyamakuru yasobanuye ko kugira ngo agere mu bice bigenzurwa na M23 byabanje kumugora bitewe n'uko leta ya Kongo itemera ko abanyamakuru baha ijambo cyangwa se uruvugiro abarwanyi b'uyu mutwe. Kanyuka yaganirije umunyamakuru mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse agaragaza ko
hari ibice byinshi ingabo z'iki gihugu zasenye zifashishije imbunda ziremereye n'indege z'intambara. Anasobanura ko ubutegetsi